yak jeki. Kikubor kibabnia. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulap diang ya karai jongka National Democratic Alliance banjit ya ulat ke Maharashtra UCP Radhakrishnan kum ukartong na kabenta ke kam Vice President. Hakaransan social media Modi ulapan pau balengba kajing syakripat ba kabala bunsnem Radhakrishnan ulapau perthai lengba kajing tre shitam kajang kajing ngauret bat kajing start ya kekerteng jang Radhakrishnan larai khaddu haka parliamentary board meeting jang ke BJP haka headquarter jang ke Seng ya ke election vice president labu ban penlong haka khandai tarik unailur. डिलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे. Kasyalong kalasaki ya kajing